Jamke tutto secchiu e ni aiswa mesia. Kigibiten kegere yegere doitoi tutto secchiu kalagay. Petu seke gurenin Bible na pagolen jin petu sega be gorbe. Koi na basili also me angalalen wogito. Kodam ka kegere da bishop nega nyitot bishop wes langat nebo kanis da mon sion semete jajopot yagi kire dai ga bwate ta petu ta Pentecost engeni seju ugaine nyun okiroi andro Kasi wagita so kapit ito ako srutik si soman jitugul konam ka ngol yono noton kasi ginaging halal ta bishop Malimbuko na malimbuko ni nini? Mnajua malimbuko ni nini? First fruits. Na ndio maana Bwana atakuja akaweza kuwapea Roho Mtakatifu. Hiyo ndio ilikuwa inaonyesha the real first fruits. Shadow ilikuwa inaonyesha the real first fruits wa wokovu wa Bwana ambao ni mitume wa Masihi na hata ni Masihi mwenyewe. Ingololdo bishop nyon ko kamwa kole igorto nebo Pentecost kokiboru tongwanik che choton akomwa bishop kole ko tongwanik choton ko netai ko Mesia ko ngolyonon kole beita Pentecost ko maiboru Mesia nebo mwaje kitupcho le bichu kirindoi korwe ko netai ko maingen tu kenetise Pentecost ko kimakoboru tongwaniat ne Mesia si soman komie bishop atebetab Lawek 23 koitetab 15 akiket baka 20 ko ngololen Pentecost ko tuge kikikoito ko makatinik oeng ko maiboru Mesia makatinik chuton oeng ko kikitesi mermere ko maiboru Mesia ko tokele bishop tukenete komenge tongwaniat any neiboru Mesia kenyoru en barak yonito atebetab Lawek kurgat 23 koitetab 10 ak 11 ko makatiat nemokinde mermere nekikoito en korunetab Sabato nemi en wikit nebo igorto nebo makatinik chemokinde mermere ko bishop ni ot komoingen kora igorto nebo makatinik chemokinde mermere ngemwa kounoto kobore kingololen en yoton Pasaka ko kamwa ole togu kele bichu kirindoi korwek ko netai ko nikirindoi tuguk chemoingen amu kamwa kole ile Pentecost ko ki igorto nebo tongwani akole ko tongwani choton ngo kwa Mesia okay kiyokto. Iko mara mbili wakati mitume waliweza kungoja wakaambiwa msiende pahali kungojea hapa Yerusalemu wakangoja wakati ilipofika hiyo siku ya 50 Roho Mtakatifu wakaweza kumwagiwa Roho Mtakatifu kutoka mbinguni wote wakaongea katika lugha tofauti si walipata Roho Mtakatifu siku ya 50 na katika siku ya Pentecost Bwana akaconfirm kwamba these are the first fruits. Kwa hivyo malimbuko yetu yameweza kutolewa kitambo. Na agetige nyone kangalal bishop nyone ko kamwa ita kole iboru tongwanik chekikoito mbera kole iboru Mesia ko kamwa kole maiboru. Unless ngololen bishop kole Mesia kotinye mermere amun tongwanik chekikoito emetab Pentecost ko en ngatutiet kindo mermere. Atebetab Lawek 23 koitab 17 ngololen Pentecost kamwa kole tuge kikoito en yoton ko makatinik oeng ko nikas tuguchon oeng koboru Mesia now ako makatit choton oeng ketestone mermere ko tos iboru Mesia tuguchon nikas bishop maiboru Mesia anyokomwa bishop kora en yon any kole iboru chekiyokto kaikait en yon hii hauna malimbuko ingine ya kutoa ilitolewa na Bwana mwenyewe malimbuko yale ni wale mitume wa Bwana. Okamwa bishop kole kikikoito chekiyokto en betutab Pentecost no mi boisionik kurgetab bai ako monoi ko ot biik ngololjin bishop ngokose komie kole kangalal bishop tuguk chemomi sirutik kikoito biik koba tai nebo kamuktoindet ko konyor biik bounotet tos en betunobo Pentecost no mi boisionik oeng ko kinyor chekiyokto bounotetab kipsengwet monyor maot kit nekititos no kikinyit kitotob netilil sikwamda logoiwek koityi biik tugul ako magele kora kimakotinye chekiyokto tob netilil lesinyo konam any kosich
en betapendo kikinyoki nyit kityo tamireten betunoton ak keyotyi ichek kiamkan logoiwek en bororiosiek tugul. Asome sisoman chitugul, sisoman en sirutichu ondaiwek. Kitabutab Korintoek netai kurgat 16 koitetab 15 koboru kele tuyet nekimi okot kurab chi nekikuren Stefanas ko kikuren tuyonoton tongwanik. Koses? Kitabutab Romanik 16 koitetab 5 ko kikuren tuyet nekimi kurab chito nekikuren Ebeneto ko kikuren icheket tongwanik. Now, Chakobo kurgat 1 koitetab 18 ko koyonik chebo Israel ko kikuren tongwanik. Ngesomanen ng'ong'utiet 14 koitetab 4 ko biik 1,144 kekuren icheket kora tongwanik. Kokonyomwa bishop any kole le tongwanik ko chekiyokto icheket sinyokolany kora ak bichon kakibasan en betutab Pentecost nami boisionik betutab oeng ko ng'olyot neolelen konetisiet nebo lembech. Ako bichuton kikiritoi korwek koyoche konet biik konetutik chebo lembech ko biik chekose en ng'wony kobore kokinetis. Wale ambao Bwana aliweza confirm siku ile. Watu wangapi walibatizwa siku hiyo? Watu wangapi walibatizwa siku hiyo? Hawa ndio hao malimbuko. Because the bishop is like your test bicho ga ba tane bitabe to bicho ne busek somo le to we le bishop ba ngo yo che ko ta ko clear ngaleki ko nai ko le ya sambe sia ko mo tongwane ke ba benda ko tongwane ke ba benda ko ste ko koyon ni tugul ko ba che yo to ko ba bicho ne busek somo ga ba tane Pentecost ak tuyosiek tugul che yon ya sambe sia akot eche ko gi tongwane ke ba ya shwa. Ako ngesoman en barwetab Korintoek netai kurgat 15 koitetab 20 keng'olole Yahshua ko tongwaniat ne tayari inendet ko kikong'et ako kikoito en taitab Yahweh kou ngekere en kitabutab Yohana kurgetab 20 koitetab 17 ko kikong'et Yahshua ko kiba kobartak en taitab kwanda. Ko komwa bishop any kole ile kikoito chekiyokto en taitab kwanda ko konetisiet kora nebo lembech. Amun en wakito kamwa chichon kole kikonyor chekiyokto bounatetab kipsengwet. Ko sirutik koboru kole betut netun kinyoru bounatet nebo kipsengwet, betut netun kikoitech ko kekere Korintoek yoto netai 15:23 komwoe kole en nyorunetab Yahshua. Because tun kikoitech en taitab kwanda en nyorunetab Yahshua. Ikekere kora en Thessaloniek netai kurgat 4 koitetab 13 komwoe ine kole tun nyorugei Yahshua ak kenyoru ak echek ng'etie kou ye kilyan Yahshua kou ye king'et Yahshua kokesunotegei betutab Sabato nebo wikit non kibo igorto nebo makatinik kimakinemenmen si en koron nenyin kikoito inendet en taitab kwanda. Kotomo kikoite nguno konetis bishop kole kikikoito chekiyokto ko kondisiosiek alak chebo lembech cheineti biik chekirindoi kesekab kiborut. Kitestai kekose kit nemwoe bishop. Hawa ndio First fruits of the kingdom of God. Na hii nyingine ya ile kitabu ilikuwa shadow tu ya kuonyesha hayo yote. Na hata Masihi ukisoma hata katika Wakorintho 15 unaambiwa kwamba yeye ndio malimbuko ya wale wote ambao wamelala mafumbini. Because sile tie mixed up bishop. Confusion nekerchindos inendet Yahshua Messiah ak koyonik kawaida. Kit ne very serious. Kotko keker Yahshua Messiah ko matinye uwezo inendet kosorwech. Inendet ko tongwaniat nematinye mermeret. Sikonyo kosorwech anyun echek tongwanik chekikinde mermeret. Atebetab Lawik 23 koitetab 17 yekaibor nekele echek ko kimakiititotin. Lakini Yahshua ko kiitita. Ko yenyo koyolyo bishop neo Yahshua koyonik kawaida ko chon ko koibet biik. Kit age kora netogu kele taten koristo nebo bishop ko kakerchi sang biik alak. Nguno kamwa inendet kole tongwanik chebo Pentecost ko chekiyokto ak konyo koroben kole kikikoito icheket. Sindeteben speaker Mount Shosbury chobotile tos kikonyaba bounatet chekiyokto kole ne ruitos. Ako bishop kora konyo kole bichon 3,000 kan kibasan betutab Pentecost. Ak konyo kokerta en yo. Ko ndi koyonik alak anyun ko teben ano.
Si tunaelewa kwamba kutakuwa na ufufuo, si ndio? Malimbuko ya hiyo first fruits ya ile resurrection ni Masihi mwenyewe. Kajo wabadra tiktae bisoben yana. Kole kingen skele mi ngeti. Kingen. Kole kotonganen wa ngeti ta ngo Yashua. Ikele kotokele ngen bishop skele Yashua ko mi order nete. Kikonget inendet kotko nyama paunotet. Kodi chekiyoktoi bishop ko kikonget ya yoche simwoe. Iboru sirutik kotomo. Tupchosiek kora tugul chekibeken Mesia kotomo konget. Ako tun ngetos tugul en nyorunetab Yashua akikochi atabichoton any koba taitab kwanda. So kutoka kwa shadow tumefika kwa sura yenyewe. Now, biikab Mount Solomon chechobot ko inetishie kole tomo kenyor bounotet. Kale ibo Jumapili kole biik ngo chito en ngwony kokwo kipsengwet. Wendi chito kipsengwet situn kong'et kora kotoyo ng'alechon. Iboru sirutik kotok kele biik tugul koruitos akoi betutab ng'etiet. Sitaisoman Thessalonike netai kurgat 4 koitetab 13 aketestai koboru kele tun konyone Mesia kong'etos. Mami chi nekikwo kipsengwet en nguni ngeker sirutik tugul. Naona kwamba hata kama mitume walikuwa wamekusanyika siku hiyo, kuna mambo hatukuona wamefanya. Kwa sababu watu wanasema tunaona hata mitume siku ya Pentecost walikuwa katika hiyo mkutano, kumaanisha walikuwa wanafanya hiyo sherehe ya Pentecost. Lakini nataka niwaonyeshe kitu hapo kwa hiyo numbers. Now, ndo ko berberisiet kora no bishop. Apichu kere do specific tabenga. Kaba ole kituye chekiyokto en boisionik kurgetab oeng koitetab aenge kokituye ko lakini makele kisire kone Pentecost akole amache aborwokit aka nemi kitabutab koitosiek 29 koitetab Numbers 28 verse 26. Kole ne? Uone kwamba haikuwa hiyo. Walikuwa na ngoja, wameambiwa tu mgoje tu. Siku hiyo ya 50 yenyewe watu wanaleta malimbuko mgoje hiyo siku. Na wakangoja tu hawakufanya hiyo sherehe. Kole kikile kaingityo kole kokikain tu puch lalma ya sherehe noto. Kwa kikiyoito ano sherehe yoche kwarorwech bishop ele kikiyoito sherehe. Akot kemwoe biik ele kibwa betutab Sabato ngwany kinyokiyoito ano sherehe. Kole kituyo kityo. Wale ngoja tu lalma ya sherehe noto. Ngesoman yuto ko iboru kole betut nebo tongwanik yoto ko Pentecost ko kimi koikochino kikikoito. Kokamwa bishop any kole kit neiboru kele maache kiyokto sherehe en betutab Pentecost ko amu moikoito ne tuguchu kikikoito en betutab Pentecost. Kwa ngoja. Mshasema pahali kwamba walikuwa wamechinja kondoo na ng'ombe wangapi vile ambavyo tunaelezwa hapo? Kole kiyokase kiyokto kaengso kiyaen kechirek ala ko tuga kou yemwoe yuton. Kole kiyokas koyaen chekiyokto. Mshasoma kwamba katika Matendo ya Mitume 2, si hapo ndio tunasoma siku ya Pentecoste. Kole kiyokasen boisionik oeng kele kikalyan chekiyokto. Sikia kwamba walikuwa wamechinja mbuzi wangapi? Kole kiyaen kechirek kiyaen ng'ororek kwa sababu walikuwa katika siku ya Pentecoste. Mumwahi soma hapo pahali. Mumwahi soma Matendo ya Mitume lakini. Na mmesoma Matendo ya Mitume 2. Mmesikia kwamba walikuwa wamechinja mbuzi wangapi? Kwa hivyo hawakuwa wamefanya hiyo. Na niton kora ko kaberberisiet neo neinetishie bichuton kirindoi besekab igorwek. Mwoche biik kole kotko kiserikali chekiyokto Pentecost ko kinyolu koengso kou yemwoe yukasoma. Noton ko ng'ete chito koib konetisyet nebo lembech akonyo koboisien konetisyonoton ko justifyen kit nebo lembech. Ngeba kenyisiek chebo tai kotomo koit Pentecost ini, nekamwoe bishop kole kinyokosulda Pentecost, ko kikas en tai yun ko kitam koenye ala kokoito kokochinoik chekiyokto. Kikas ot Yashua ko kikoito kokochinoik. Kikas ng'o age okot mi chi nekikimwa kele kikoito kokochinoik. Koib bishop kit ne wrong concept, kit nemonoton akonyo konde biik kabwatutik sikotugen any kole maibwat chekiyokto betutab Pentecost en kitabutab boisionik kurgetab oeng. Ngeba ng'otutiet ele kikikoito kokochinoik chuton okot ak tongwanik ko kimakokoito chitugul. Nosome bichon okirindoi igorwek komatonet biik lembeita. Kimakokoito chitugul kokochinoik chu. Nisoman kou kokochinet nekiiboru Yashua nekikikoito en wikit nekibo makatinik chemokinde mermerek
ko kiibul loogaab Israel leen atebeetaab laawik masumoqoyadaab tama ko kikiiptingo tiisindet keweyon ikokeipchi tiisindet inikere taman aenge anyun ko tiisindet nekikoito Mwaut kenyinombo boisionik kurgetab oeng yon kakituiyo en Pentagon ko kiikoito tisik kokochinoik ine kou en ng'atutiet Bishop matite yabus biik ilele moikoito chekiyokto kimakomii en ng'atutik kiikoito chitugul kiikoito tisik ko inisoman konamgei ak Pentecost kokochinoik chekikoito ko kiibu biik en 23 inamet 16 ak kichaktaen en yu nyenyoru en yu makatinik oeng ako makatinichu kou yekaramwa ketesto mermerek noton neboru kele moiboru Yahshua ak sikokoito tisindet en 20 yu ko chito nekoito ko tisindet lakini tupchosiechu kirindo betusiechuton keking'at ko netai korok koyoche kobus biik mwoe tuguk chemomii ot en ng'atutiet chekakochop tuguchoton kokakominchi biik kabwatutik tuguk chemobo iman konyokoboisien tuguchoton any kotorta ng'atutiet nekikikat ko en nwokindo yekirindoito Bishop konamgei ak Pentecost ko lembeita netai kokamwa Bishop kole tongwanik chebo Pentecost ko chekiyokto akonyo kole kora ak bichon 3,000 chonkibasan en betutab Pentecost nombo boisionik kuretab oeng ko ng'olionoton ko lembeita amun kakerta koyonik alak sang Pentecost koboru koyonik tugul kong'eten chekiyokto akoi echek kit age kora nebo lembeit nekamwa Bishop kamwa kole kokochinoik chekikoito en Pentecost ko kiboru Yahshua bichono ko lembeita kokochinoik chekikoito en Pentecost kou yekoroboru atebetab lagok 23 koitetab 17 ko kikitesto mermerek noton neboru kele moiboru Yahshua kotok kele kafelen Bishop en yon nebo oeng ko kamwa Bishop kole kikikoito chekiyokto en betunoton ko en nwokindo kamwa kole kinyaban chekiyokto bounotet ko ng'oliot nebo lembech bounotet kotun kenyoboni tugul koyonik kotun kowekse Yahshua kerite kitabutab Korintoek netai 15:23 kitabutab Thessalonike netai 4:23 akitestai ko betut nekikikoitech taitab kwanda ko eng'etie lakini kikosulda Yahshua torito ng'oliot kora nekamwa Bishop neolelen lembeita kaberberisiet neinetisiei biik chelelen sikoburburen ng'atutikab kamuktaindet ko ng'oliot nekamwa kole kituiyo chekiyokto en betutab Pentecost en boisionik kurgetab oeng ani kanam kiotuiyo komaserkan betunoton amune kole amun moikoito tiseiwek maengso kou yemwoe amwa kitabutab koitosiek 29:6 ko netai ko ng'oliot nebo lembeita amun okot en ng'atutiet ko biik chekikoito kokochinoik en betusiek tugul cheking'at kila betut sabato nebo wikit kolel arawet ak igorwek ko kiikoito tisik keboisietab Israel koket tuguchoton koketyi tisik kou en ng'atutiet kitabutab Komong'u 13 ko kiikoite betusiek chon kaking'at anyun ko chekoito ko tisik lakini Bishop kokayai kouon kiikoito chitugul kotok kele bichu kirindo betusiek chu king'at ko netai ko moingen okot kit neinete ng'atutiet konamgei ak kioton.